Fáilte a Harston a thum na Seirbheis an Jew. A Jew hashin a gúrní ans na fachglin na scríb daimhí. Clúin mórní a hiarna, éistrim a chuingen an a díden. Frecad mí an a chearstas. Tá sé gimid an bhí sein a thum clúin tíarna ans an tres salam diag hadis in an sia fichid agus a sein an táiseach. O thugad buíochas do dhia do bhrí gur sarva é. Son go mar a rhoch gur chuh go siiri fiach gach ré. Thugad do dhia na nula dhia mór bhuiochas le chéal. Son go mar a rhoch gur chuh go siiri fiach gach ré. Thugad do ria na nula ria mór bhuiochas go léad. Son go mar a rhoch gur chuh go siiri fiach gach ré. Don Tína ar fás a rain mór víorhailean go tréin. Son go mar a rhoch gur chuh go siiri fiach gach ré. Don tí le glichgus dhéangan toch a chruich néamh an spéir, son go mar a rhoch gur chuh go siiri fiach gach ré. Bí a carriage agu Dahmer a sein na fachlin seo, bí na fachlin an och hier an screen, agus fúti si a bhí a sein cólaríis, nó díirech a géisteach ríis agus a miorachach na fachlin díirech mar a hocris sib héin. Bhí mi ra an táiseach go bhfuil agu dul bhí a glúsa arás America tua a nachheachcin, ha idir bhí a fuirich an an alpa fat sia blianis, ha Gaelic únsachach, agus ha idir bhí na farst gin coin a lacinne an an eclis na manach lia an an denégin, agus ha sin a guia gach bianach orst agi san nach héim na dvehe. Dal rás sa hir dal amach a Canada ha mi a créitin agus an jésin gan a statin húnichtje. Gach bianach lacht agi tapalacht son a hulerút a hau idir dhéanú that's how idir bhí a show nad farst nar choirsnach agus nar neclis. Agus hasin an dóchas an an naam nach bíroata gan bí sin gadaichgin a ríist agus a sein cólarút an an Seirbheis chum clú an tíarna. Adis ma ha an siamh salam diag hadis an sia fichid agus a sein an táiseach o thugad buíochas do dhia do bhrí gur sarva é. Cef buíochas do dhia do bhrí gur sarva é. Son gom marach rochgad chuh go siiri fiach gach ré. O cef do dhéanan óla mór bhuiochas le chéile son go mada rochgad chuh go siiri fiach gach ré. O cef do chríanan óla ria mór bhuiochas. 'chas go leis.
son gomad achrochgad chyf gosirifioch gachrei don shinanar vasarein mor virvalen gotrein son gom mada rochgad chyf gosirifioch gachrei don shileglichgas in gantoch achroich nevnan sped son gomada rochgad chyf gosirifioch gachrei. Agus inis garamid an an tíirna agus bí ar carrit eile an tuairimach Alison Etter an an alapa nua a díanú na húrne. Díanú majority. A dhé ghrasmhór. Hasín a seo le críochan foscara an dul gan bío hain a seo cólaróin. Na láin seo a channealad forasta. Hasín ólog an cur fóa le dulliatasan. Fá chúram, fá bhraun. Fuganta ul bí imig míle dunne tín. Ha aspetalin drach gáalachag dochtarin is luk altrem an an tóinne leis an skis. Hanna skaltin is na heklesin dúntje. Ha önarach fat is farsing. Bí cólera inú ó íasa. Fan cólaróin. Ag an náam seo an bhliana nuair a ha na huichan an fata is dorcha. Nuair a ré víracha nach uair. Ha sin a caineach ag dachgal. Nach bí bás no bethe no angelin no rialatarin no rutan a ha an láhar no rutan a ha rihín. No cúachan, no arst, no doine, no dat crúichtas an bí eile, an commas ar scarag, ó ghyl ie. Ó ghyl ie, a hawn an iasa. A ie graach. Ha sin chotangal gyfelw cólerain, gyfelw gar cwtachag, gyfelw gar cóstachag, gar rhorachag. Ha sin chotangal san do ghyl, do gra. Ha sin tangal san yn beha iasa is na habstal yn cwtach. Yn cretus, yn misnach, yn gisha.
Tá sin cynnecha go sánreacht an dú an nuamh andra. Mar a ghacha alín is mar a linn íosa. Sin arnúir ní an dú. Gon bí sin hain mar a bheith andra nar nabstallan. Gon bí sinne go lientin nar lín hain. Fiús an an nám na galar mór sciúilte fiús an an nám a chrúadal. Thur ghaine misneach díilse is creidjas. Thur ghain dachas. Biawnich sin. A dhé grasfawr. An dú an nach is gach ula lá is eiche. Gesieri. An anam ias a Christ. Amen. Tapalacht Alison. Anis has sin dollar bhí a léveh as den scripteren agus sa hí dollamach bí carriage elle, carriage eternashanta elle, Màiri Koroleva a hafurach an a Moscow an san Rúis, dollar bhí a léveh gain as osco Jón as a híad hapachol agus a léveh ag an cóca bhearan diag haris iad an íchid. Osco Jón ag an cóca bhearan diag haris iad an íchid. An ala va Jónan siúta ríist cólar I ddíis I dhéascapal. Nuair a chúnach I íasa a dul seachad, thuairte, sealamh, uan dhé. Nuair a thóil an ddíis dhéascapal a gráseo, lean iad íasa. I túndach mun cuairt, chúnach íasa iad a leantain agus ghainithe. Dé a si bh géiri. Thuairtead. Arabi, cachte bhile fúlach. Hígibh, régre, agus híisibh. Agus hála bhíad, agus chúnach iad far an rá fúlach, agus chúrid seachad an láisin cólaris. Bhaimú hichirúr an fescar. Be ándra, brachar híman fétar, ferien díis a hóla na chúrt Jón a hos a lean íasa. Be a héad trútar ein ándra, a bhrachar síman a loreg, agus insatha, uairsin a méisia. Chúca go íasa Hóid íasa agus chúrte, is dúsa síman mac Jón, be céfas ar havalórst. Lévi sin fachgal an tíirne a na leabhar éoin ag an dara capitol diag ag an níchid a bhraun. Anis fa gréigich Ari a misc na múntir a chai suasas an urige dhéna ag an éil. Mar sin hánig iad san go Philip a bhafad saida in na Galilee agus gainchiad ga, a hiarna betalin íasa eichgin. Gawa Philip agus híise da aundra agus gin seundra agus Philip da íasa. Agus rickad íasat. Ha nuair tjénar san machgan dunne vier a glórichuig. Ge jevin ha mé a gradíf, mar a túft gránja crúneach an talú agus go basichi, fanní na húnar, ach ma basiche si vidí amach torach mór. Ge becú a gráiche sa bhe, caliai, agus esan a goachias a bheithe an san túlseo, gléai son na bethe sieri. Ma ní neach sin bí seidir vischosa, fé mi am a lentin, agus ge be áte aunta bí mise, an sin bí ma hedahviseach cúteach. Ma ní neach sin bí seidir vischosa, vet mahar úram ga. Amen. Amen. Gym bianach a dí roin a bhí léthe achgal, agus de anam gur mollar agus glóð. Gym bí Bria an madhiol agus smúintin ar críochan ule, taidnach nad láhadsa, a hiarna ar carach agus ar fersúri. Amen. A chárstan, díirich son an gorit an dú, has sin dola bhí a beachgachach iad scialachan Alison chimnach nuai, Alison fel ándra a nachgach mar a ha imichi ag amsio na bliana.
Ghanel aundro anoch gotrich ons na sosgelin sa ha kutjine jeskepil elle lehich Jon no Petter no Seirbheis mar exemplar. Ach ha iawn vai a mesk an da diag vai kolri iasa fat a vinnestraloch. Agus ha sin a feichgin ans na skielachgen an sa velle nachger, bek get de ha an rol sa ha je kluich, esimpler rein son ar behe heen. Maar a hoorst ni, geniel andere a nachge gotrich, ans na soskelen gesorigtje, ans na tri rischen kaner na soskelen synoptoch, sin Martha, Marcus, agus Luchus, no fius aan een lior greveren na abstel. Getrich, nu de haie nachger ans na liorigen sin, haie edne listigen, farvel na jeskepel ule en abstel ule een animager. Ach, aan zijn tres capital gieg aan een soskel varkes, ik in tres jaren, farvel skriefje, agus adse va iese, na huie bein en crown olle, me gonje van champel, gur Petter, Seirbheis, Jon agus aundra keist geprivejoch a gra, inisiin kun hachas na ruten show agus mar sin a rust. Agus as sin a shelten rein, gundro aundra aansen voien a bask iese, an inner circle mar a chana siet. Or vai kolri Petter, Seirbheis agus Jon, nu vai a tjien na jon si iese geprivejoch mar a haie gra. Si boeien bek avans na jeskepel, da giag agus va dunje elle va alientenies a kudjoch geken naam, ach ha soljer koju gendro aundra a mesk a vuien as askef iese. A ganjen sin mar a hoersni, aunen Martha, Marcus agus Luchus is gaun gevel sin a feien lui ietsjef aundra. Ach, ha soskel Jon rupek etter jalligtje. Ha soskel Jon rupek etter jalligtje on a soskelen synoptoch aan een immertoi. Ach, na mesk ha aatje nes kudrimich ik aundra ri lorik aan se soskel sin. Agus hier sin ans na levien va akin. Ha tri skielachken aan een soskel Jon, farvel aundra animacher gesorigtje. Agus hier had sin a levig een skielachken show, gevel ruteken gan kjangel, kola, gan torst, kola. Horamit sul riest a hied jaren jen scripter a chai a levige in le Màiri aan een Moscow. Ha gra, an ala va Jon en shutter eerst kolri giest jeskepel. Nu de gunnik Jon hasho Jon Bastje hasho gesolje. Nu de gunnike iese dal shaket hoorste shalaf uan je. Nu de hule en giest jeskepel grasho lenie diese. A chonde van koorst gunnik iese Italienten negus reinige je hashe vegiri. Hoorsteed a rabbi a ha kielige verchekisk katje velu furig. Hikkev rekkede agus hieshiv. Agus galaviet agus gunnikiet van doe furig, agus huriet chachet een la kolerish, waar mu heher ueden vesker. Bij aundra bracher hiemen Petter ver hin gies a hula na hurst Jon agus alen iese. Hasjen a gintje gein gundro aundra a mesk luch janten Jon vastje, mar sin vai a mesk na dunje a va a fehu richach a ve sies vai a goorni son chach a ve sies vai geestjoch riche versho va a schermrachig godana mu laan shierna va dol via chien vai jeshel son chach iese. Agus ruta inch nog a show aan se hied jaren harischer en daaichit aan se jaren show. Be a hied rut a rein aundra a vraagheid, siemen a lork agus eentje ga huur sin a messia sin Christ.
agus thug go íosa Be a chiad rút a rain andra a bhráthar siam na lorach agus aonse gá. Thuair sin a Messias. Agus hasio jungantach. Oedd va andra a féhu rí seach Christ a hasin soliad or va mesk luftliant in Joon. Agus va jeisiler son sin agus nuair a hána gé be a chiad rút a raine a bhráthar a lorach gus a naiach vierveljoch a naiach jungantach seo a chuir an céil gá. Thuair sin a Messias. Va naiach seo a thuair cho mierveljoch agus cho mór agus cho chudramach gunro éike rí inse do bhráthar. Vai a féhu rí teach Christ agus nuair a lorach Christ get na ro éike naam seo ro tug sin gebuljoch co bhain in Christ. Corona jeskepel fad bethe agus fad ministerloch íasa. Strich casin a feiken ans na sáskelen gunro na jeskepel galienten a charóiad gehug sin gebuljoch. Charóiad an a geriru a tug sin brí bethe íasa gus a tánig an spirit ora lá na caingish. A chunnike íasa chuala a naiach mé chure a jarabse an agus chaie gus a naiach seo a riine leis a bhráthar. Va naiach seo rovór son a cúmel ra héin va éike rí a naiach seo a skúlach agus as a hir dollamach do luch a grai do na dúine na bask ora. Agus hasin a feichgin a nu'n drút als an a jerin san nu'n hapachel farfel sin a feichgin íasa garam Philip agus Nathaniel. Philip ba fuach as an nu'n valis a andra agus Peter agus nu'r a chuala Philip benaiach seo chaie guruke Nathaniel son an nu'n einsiga chuair sin an fair mun de skrif muis ans an lug agus mun de skrif na fein kudjach íasa Nazareth Mac Joseph agus mar sin a rust. Das a hier dallamach va Nathaniel mar a fisakin va rupek checkfach ma jen an chik rut maas en bi a mach a Nazareth huurste agus huurst Philip hig agus feich. Als da skilach seo da skilach a hag ma kolach ri hele has sin a feich gin Jewish a va a fehu ri teach a Messias agus nuair a huarid a naiach gan danige nuair a chunnekiad íasa nuair a chunnekiad ó Jon Basti gré uain je a bhain chaiad gus a naiach seo a horst do dúine eile. Agus hasin an dráasta ag an amsa am seo na bliana hasin a féhurí teach a Messias an an dói eile oedd hasin a féhurí am na nolacha. Fis ac yn nule gyn bi nolach gyma nionach ac yn y blianasa gyma eto ialachtia o nolach sy'n bi eile a ha edrych fi ac yn na'r beha. Ach haast ha bri na nolacha ni ced na yn blianasa sa fair agus is sin gyndanig a Messias, gyndanig ias a Christa, gyndanig fachgol je na'r mesk an am fiol. Hanige an nuas gan talw, agus ha an neoch acinne, sa va ag andra an lásin, agus sa va ag Philip an lásin, an neoch gyndanige, sa sin a coed yr erst gus an lásin chig a riiste. An an dói hasin sa nu'n thuige sa va na hiúich ans na lain sin, va iad a fehu ri teach go Messias. Hagus sinne, gyn chig a riiste. A ha neoch acin gyndanige roie an an jachtri. Gyndanig fachgol je na'r mesk. Agus hasin a feichgin an an andra agus an Philip ans na skilach gan a ha sio eisiampleth an dói ans fel sin
a frekarst na naach a hasin. Gyn bí sin a gínshe do luch ar grai agus do ar coirsní mun naach a hasio, mun rút ingentoch a hasio, gyn danig uan ye, mun de skrif myrs, agus mun de skrif na faien kudjoch. Ha an dar skilach an zowel andere an ochgech an een soskal jo na chiens en chief capital en nach de leefshin roiach skilach er version ulle ham je smunige gema jolach. Far wel skriefje as J show galf eerse getuuf haal muur Galilee, se shid muur Hyberius, agus lensloog more jonskem fachke eet na konrien mierveljoch reine oris na vatchin. An oershin ga eerse suus es bein agus hu je shies en shin koler geskepel, va haask velen juach fask. Mar sin nur hel eerse suus agus hunneke gentanig sloe moor hukke, husteri Philip, Kachin Kianishin Aaron sonskin ichied show. Ach huste show essen sonne jervig, or va fisseke heen, jeva dalle jene. Rekker Philip be, geburen do hurestel och miesen giljoor Aaron Janig sonskin bi bekken ik kach uungei. Hurst un elle je jeskepel, andere brahad hiemen vette vrish, ha balligen show, ik wil koig lofigen jorne, agus da iesk wek, ach je huntesen en mesk ne heuret. Maar sin has je een feitje riest, andere a torstduinje a hierse. Een ballig bek show, en je lisak in je tanem of eith, ko of au nietjeth, ach gen roen lahet. Agus va na lofigen agus ierskeke. Agus has je een feitje exemplar elle a show. Och gero andere a tukshin. Jeva iese dal a jene. Va is ik iese, a gra, va fis ik heen, jeva dal a jene. Va gero fis ik Philip, agus gero fis ik andere. Gero fis ik na jeskepel ije. Gero fis achas in kaal, ach gen ro sloeg aan, agus nach ro kommisig gai, bier guljoore jannig, son an saasige. Ach, hoerst andere, bracher hiemen vette rish ri iese, ha ballige show ik wel koig lofigen jorde, agus da iesk wek. Ach je a huntesen a mesk ne heuret. Hunne keken dro sloeg aan, agus nach roe kommisach en a jeskepel bierkuljore jannig, agus een saasige. Ach hanik a junsi iese koju, leis a vallig show. Hanik le erbse, gyn bi a kommisach do iese, Rutigen jenu, leis na lofigen agus da iesk wek, a va ik vallig show. Kas on de reine sin, andere. Or va soljer ga, nach ro sin dalle vi guljoor, son de dunje van lahe. Ach reine ko jue, or hunnik ik er op ballige va show, ik en dro rutbek, agus hukke do hiese En is gaan lisaken en danik en ballig a junsi andere se hier tallemach. Me rutjken tanik. Me rutjken dro een ballig, me rutjken dro andere en duurgen bi ietsen a klachke na va eke. Agus a gra dan a dunje a va an lahat shalle ver a show. Hanik ballig ik na groach na lofigen agus een da iesk veg show. Agus va jonach na va eke reinjig. Agus sifse ik wel lof, sifse ik wel aren, sifse ik wel iesk. Nach djien of shiv mar een ketene, nach reinjig na ha akiv, a mesk na dunja ha me himmigelarf, me guutjken dro. Koju hat anik andere, agus a gra, shal, sho lofigen, sho iesk, wel iese, ni en drute ha kommen so goed, ni miervel korken, gussen bi a hule dunje aan lahe an sasige, ga durst sin. Sien rute reine, a chien a junsi iese, leis na va eke, a torst leis an ballige va show, le erbse gumbi iese a gienu rutigen. Agus harofis eke, je en rut a va dal jenu.
ac yn rhoi dol y enw rwtigen leis na faiche. So as yn y faichen lesson elle aan een aandra, als een rein aandra. Eerst haneke gus dunje elle a horst o hiese, a vrager se hiet skielach, een balach aan se skielach show, agus eerst le erbse aan een iese, le erbse gunroe komsach do hier, ruttigen jenu, riesnach roe en doel, ruttigen jenu, gus frekkerst eien een feem, a va ik na dunje. Gus frekkerst eien een hachgris a va ik na dunje. Agus va kjarst. Or bisje na reiniese. Lorge frekkerst son na feme a va aun. Lorge frekkerst son een hachgris a va aun. A klachge na va ik a vallig show. A huk andere a hiese. Als een treskielach has je na feichen aan een doi aan een rucht. Has je na tjien en ish vasket kjaun behe iese, vasket kjaun a vinnestrelach. As je iese hier na Jerusalem, agus ha er vi a tjekisk aan sa valishin, agus ha dunje er vi a klointjen me jen, agus ha dunje a giri eestjoch grish, agus eichken. Ganau na van na huich, a va mar a va aandra, agus Philip, agus Nathaniel, a va fehu rische visies. A gregi, kudjoch. Ha skrif Johnson jaren leef Catrìona gein, an ish va gregi gari a mesk na muintje de gaisuas son eurige genu ik njeel. Maar sin hanik jiedsen ge Philip beva of het zeta aan een Galilee, agus reinig hier ga, a hierna betolling ies eichken. Gale Philip agus gintje do aandra, agus ginish aandra agus Philip do hiese, agus reked iese ied. Han oor a tjiener son machen dunje a vi eef a gelorigig. Gejeven je ham grare if moet a tuch granje krinjach an talv, agus gin basichi, fanny in a heuner, ach me vasig is I, very amach torrig moor, agus mar sin erst. Na gregi geva show, va je down in Jerusalem son college, va je een jumpigig, ren credu show, credu een juwach. Ach ha je het haast een animigig, maar grekig. Maar hoikrig, maar dunje o tuwe mui nation je. Ach waar je de glointjen moet ersel, moet iese, agus waar je de giri barach gaine mag. Shanik jied ge Philip, agus Philip bebruinri aandra, agus hanik in giest achge, agus na grekig jiese. Maar sin has sin a feichen a riest, Philip agus aandra, a goper cola, gus dunje elle a horst a hiese. Na dunje show, na grekig show, a horst a hiese. Agus a hiedsen a geestjoch ri sherman, ri tjechgerach, ik hiese, min rute va dolle hacher ja, min rute va a tjien. Ha soljer me ha, ans na tri skielach gan show. Je ha gan torst cola. Aan een tri stuichen gema Etter jalligtje. Le dunje aan een stuichen gema Etter jalligtje. Rein aandra, agus Philip, aan een ruut, riest agus riest. A mesk nen juach, maar va Nathaniel, agus maar va Simon Peter, vai de gintje gaif haneke missies rischen roos in a fehu. Agus vai gan torst a hiese. Ik behe na koig miele, hunnik aandra, maar hunnik ietulle, am feme va aun, agus haneke a hiese, le erbse kun roi dollevi a fueskullig, en steing als een rooiet, a feichken na feme, va et na dunje, agus a tjien lish a valach show, agus na goddesin a va eke, gaun get a vaied. Le erbse, le kretjev, kun er a kommasach do hiesa, rutigen jenu, men stein ans een rooiet, men zog ans een rooiet.
agus a ríist ag ceann a bhinistralach na duine bha seo, na coicrícha bha seo, an tost cuideach a dhéasa, gus an bí commas na gaibh éisteachrí fachlan dhéasa. Mar sin ha míos muine ha sin a feichcin lesan a ha go má soliad ans na rain andra, an a bhí tost duine a dhéasa. Ha lesan an sin, ha eisimplar an sin rinne an dú. Se dlestanis a haun, dlestanis ha or in ulle. Nicht va andra sáirichte an an un dói, oedd hug iasa gus a bí a mesk an da díag, agus gus a bhí searamanachach. Ach, an an dói eile, charói cho sáirichte narsúlinne sa bha cudéile dhéna jescapel. Vat is einigein, chané searamanach cuach go chaván, mar a bha a vrahedd. Chané searaman an acinne a scríbe nó a livrigé, mar a haken a livrig a vrahedd an an leor gríomhran na abstal. Chané litrich in acin a scríbe, mar a scríb cudéile. Chané lis acin an droi cho glich cho doin na insin sa bha cudéile, mes glwch lianta níasa. Ha bialaris na heclashe a ginse gain gynroi a siúl agus a searamanach fat is farsing mar a bha na jescapelele. Ach an a gríru chané fistrach erbsach a ha seo. Ha deachna na traditionen seo an scríbh son líntsin as dhé a bheitthe. A ha seo acin, ans na scíalach an seo. An duine seo a bha ábasteach an an imimechdói. An duine seo nach ró clúteach mar heramaniche, nó mar scríbhetar, nó mar scholar, nó mar hackerst, nó an an doisin bí eile an an súlien an túl. Va seo éike, va mían éike duine eile a horst a dhéasa. Va tugse éike gun ro féim ag na duine seo iad dhéasa, tsekis dhéasa, iad a bhí a géisteach grí dhéasa. Gun ro commas ag dhéasa, fuasglach aion son na féimine a bha achge. Van tugse sin achge, agus ha torst gain eisimplath son a bhí lentin. Sé mórní an dú a harstan, gan bí meid a coiad eisimplar andra, agus gan bí sinne a dhéanú ardíchel gus duine eile a horst a dhéasa. Gus an bí sin a ginse gaibh man naiach go ha seo, gan tánig a misias, gan tánig facal dhéan ar mesk. Gan tánig agus gyfel mar a bha as a scíalach as na roi bethach na 5,000, gyfel frekerst an éike son na féiminin a ha acin. Agus mar bha gan a grékich a bha seo, gyfel tsekisk éike a ha cudramach rich lunch. Agus gan na bhain gan tánig an an jechtri, nar mesk, fachco an an fiol. Gan na bhain gan tánig seo an an jechtri. Ach gan Chile. Gyfel a dolfi a tían a ríist. Agus gan bí sin mar a rain andra. Gebéch o becs a haar commesin, gebéch o gauns a haar talenten, gebéch o bec agus o fauns a haar credjid heen. Gebí sin a tors duine a jönsi iese. A kuren keel nar doi behe a grasen gaan tuur. Nar doi behe nar graad o'r koersnich. Hwrst iese heen, le seo einig hif na hule gur sif mo jeskepelse bis gra akev gachele. Agus an vi jesil son vi a frekerst keestjen in a haik dunje elle mu dochas a ha akinje mar a skrif Petter brahed andre ach nuwe hiven sier na krias nur kriegen an koni jesil son frekerst de hors gan a hulenjache hier is kuntes orf mu dochas a ha unif. Ach dien of seo le kuvelach is ekel le jo hokish gus an bi iets in a chanjes jo haith behe an kriest an narigig. Mar sin haken er vi a lewe
Een scripter yn gybys yn y giwnsych fachgol ie, gys yn bys yn y raunsych yn scripter, gys yn bys yn cho iolich ora sa ha comasach gain. Gybys yn iolich yn credif ha acinje, gys yn bys yn comasach freckersten a horst a dunja ha chien dar junsi le kestjen agus a giri fein amach min credif agus min dochas ha acinje agus an vi genu show gybys yn gant horst a junsi iesa mar a rein aundra. Apar a shempler ha acin rilenten an an aundra an an soskol joon. Amen. Mar a hekis gyn tírna do na jeskapel ha sinna a gúrni. Ar nahad a haar nef gynöfach danem. Hicka do rioch. Gyn diener do hol halv mar a nihir nef. Taver gyn an Jew ar nar an lael, agus mai gyn ar fiechen, mar a vaie sinna darluch fiech. Agus na leg an buede sin, ach sur sin an olk, o das laatse an rioch, agus an kuoch, agus a glod gushiri. Amen. Creidym sy'n gia ha ula rhain, a hwg don chrynio chei a fi, a chrywich nefys talw trawm, yn gwan agus am fawn fale. Creidym yn nias a Christ ar tria, yn fach siar I yn y glod, yn gile fiarst yn spirit nöif, Gaelic sa ruke glem with oi. Yn chi a guling kragus pain, sa chesig fosri crown an arsht, a guglich sa lois an oi, sa yerich suas edden trasla. Yn chi a chai gunyev nunyev, Sac just live ye hanish na hav, ach gusum pile nuas fayoi, horst berehenish herbio servarev. Creature mounts in spirit nerve, gewelek lishigan runaun, is kolchomen aknev luag ye, malya riche lefegachaum. Creidym yna sieri a chwrp, ond slach hwyd iartas ies, creidym sa feha hier I bwan, a fi alar blaen hwys, awl I fieg. Imiche van een shi. Gras en tírna ies a Christ, agus gra ye, agus kohomen en spirit naiv. Gyda maleriv ule, yn ish agus gysieri. Amen.